bagi sebagian keluarga besar Bapak Kurdi, kangge Mama Satria Bosoko, kanggo Mama Haji sing paling sayang, kanggo Ibu Raya nang kawang sing paling sayang, kanggo Mama Puji Bunda Puji Bosoko, terkhusus buat kangge Mama Satria Bosoko. Teman rasane Belena pikir selawase Ya Allah Pantur kesuwan ibu yaya Ngelakoni kapagot resnya Bisa karo keluarga. Terima kasih matur suwun Ibu Yaya. Wong sing paling sayang, wong sing paling emang. Yen bengi rasa keimpen najan mangan sun belale najan raga bisa neng batin cuma barengan Mama Satria Bosoko Ibu Puji Bosoko Kang Bosoko Bos Malaysia matur bagi sebagian keluarga besar Bapak Kurdi Ibu Ting Bapak Haji Lo, Ibu Ongkos, Ibu Cucu, Kami Mimi Haji Ina, Mami Haji Tina, Bapak Raso, Sumpaning Pati, Najan Pisang. Bapak Kurdi Minangka sing paling sayang keluarga besar Bapak Haji Lo Ibu Ongkos Ibu Haji Pina Bapak Udin Nenek Sari
dan janji tresna ning atimu singit-singit sampai kapan sun dilali najan ragane bisa nibatin semua barengan wagang ya papi sehingga bulan purnama angga mama satria wong sing paling sayang wong sing paling emang angga bune puji abah mati bosongko mama satria waya ketika katon jaya bumi langit jagawan jana seneng ibu yaya ning sapa kelawat dengan nikmat sama sawatu demenan besar Bapak Kurdi semuanya. Pak Kurdi. Ayo, Wak. Ayo siji maning Wak kanggo bos songkong sing duwe siap duda. Bos songkong. Iya.